family, Mr. and Mrs. Bok and Grace Salas and family, Mr. and Mrs. Lito and Amalia Mr. and Mrs. Ian and Annabelle and son Andre, Mr. and Mrs. Aurea Viuda de Ignacio and family, Mrs. Alma Alfonso and family, Mr. and Mrs. Hermine Viuda and family, Mr. and Mrs. Reinhardt Hernale and family, Mrs. Buena Viuda de Sale and family of the late Padilla, Mr. and Mrs. Tony and Jane Diaz and family, Mr. and Mrs. Gary and Lisa Leban and family, Mr. and Mrs. Ray and Lady Dolor and family, Mr. and Mrs. Hector and Elena Diaz and family, Mrs. Josephine Viuda de Quezon and Quezon, Mr. and Mrs. Arthur and Sofia, Mr. Aaron Diaz and Mr. Alexander
Nitipon tam, kiragyunig pam, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapaan ng ginutang Yeso Kristo, ing dugunig pa, ating pamakiagum ning banal na Espiritu, mantabi sa kayungan. At keka antimurin. Maya pa abak po kiyakongan, Maya payabak puwa mo. masayang kafiestan po. Kaniting kayadawan kaya katayang pagmasosyan ng kapiestan ning Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Ipanigaputa mo king madaindu na sana king pamaglakbeta mo ketiking yato mantabeya. Ban kaniting kakarinanan ning duwa, misadsad tam papunta king kayang anak kapakamadan. Kapatad, syantada rin kaya katang kasalanan, ba't ang mga intulid magmasusi kareting banala misteryo. Aminan ko, King Diyos, ay bang mapamakalulo, Kayo kapatad, mi kasala kumbina, king pamisip, pamangamano ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kung gawa king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinitay panigapu ko kahunwan na Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa King ginutang. Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamu at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa na king dialangang. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, king pamaglakben na karin Ehipto at king dalan papunta Kalbaryo, inantabayanan ning kanunwanan a Birhen Maria, Kristo ang anak mong bugtong. Ngayon meging indumiya naman, mantabi yasana king sabrang panlakad miket king yatu, ban manatili kaya kaming kapayapan mo. Itiyadwan mi king kapamilatan ng ginuming Yeso Kristo ang anak mo, ama biyempon magari kambemo, king kametunganing banal Espiritu, Dios manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king dapat ding apostol. Niyang iba't king bundok aw Tempulong Olivos. Ding apostol migbalik la Jerusalem ang malapit mo ka rin. Sukat lakarane aldo ng Sabat. Inyang miras la king siyudad, tinaglus la king meniketi king kwarto, king kadwang piso akarelang pito tuknangan. Atilo kareti di Pedro, ati Juan, i Santiago, ati Andres, i Felipe, ati Tomas, i Bartolome, ati Mateo, i Santiago, anak niyang Alpeo, at di Simon Aselote, ati Judas, anak niyang Santiago. Deti mititipon lang parati, misasan metong langan kin pamanalangin, kambera ding mapilan a babayi. At ti Mariang imarang Jesus, kambera ding kapatad ng lalaki. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing puso ko mitutulaya king Ginoo, ing kanwan ko makayatnaya king Diyos. Kalyan ko lang eni ring kasalang ko, uling impami matula ko king upaya mo magligtas.
King dayiring mga sikan, masiraya, dapat ding may na mirinan lang sikanan. Ding atinan, makiyupayala, banatin lang apangan. Dapat deting darano, eno kailangan pang magobra. Ing ginuya ing nikiupaya king kamatayan at kimbiye yay ing pababa king awon at siya naman ing pasublimye. Ya ing panibatan ding kalulu. Ya naman ing panibatan ding mapandi. Ya ing pababa, ya naman ing mitatas. Ya ing nibabangon ka rin kalulo. King alikabok, ya ing masasak, ya ing misasaka. Karing malilipit ayatyo himbura. Banong dinan lugal, busal ding prinsipe, at banong iluklok king dangalan. Nuan ka, o Birhen Maria, uling paniwalan mo, kinging balita na kaya kaning ginu, mi paltutu. Ing ginuman tabeya kaya kayo. At kaya ka antimurin, Pami pasyag king maya pabadita agpangkang dukas. ligaya kaya ka, o ginu. Ginayak yang maglakbe i Maria, marapal yang minta king metong abaden king bulubundukin ning Judea.
Karas na king badenang Zacarias, pigaya ni Isabel, kabud dindam ng Isabel ning pamamugen ng Maria, tinuksuying pungol kidob ning sepupunana, at Isabel kinatmuya king banal espiritu, at gingkas na king masika na siwala. Nuan ka kareng sablang babay, nuan niya ing bunga ning sepupunan mo. Makanano kong pengain tuliran, king ima ning kanakong Ginoo, datang yat dumado kanako. Pablasang kabud miras kareng badugbog ko, ing pamamugem mo dinoksuya king tula ing pungol, kening sepupunan ko. Nuan ka ikang sinalpantaya, king matupad ing amanong pepayabot na keka ning Ginoo. At i Maria nga na, pupuryaneng emunano ning kaladwa ko ing Ginoo, at metudayeng espiritu ko king Dios at alapagligtas ko. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap abak po kaya kayungan. Masayang kapiestan po kaya kayungan. Kaya po yata masayain kaya kayong fiesta. Ating metong pisamban, matwaning pisamban ini, potang lungog ka ketang kayang mismong malating dalan, kailangan duruko ka. At kay bat ka rin ating makabili, ketang kayang mismong poste nga na Diyos po. Actually, it is in short, ketang gagamitan tamong this po. At nanong buri ng sabihan, potang sabihan tamong Diyos po. It's not just about welcome. It's not just about malawos ko po. Nune potang sabihan mong Diyos po, it is an acknowledgement ketang daratang na tsuya kaya nga pong Ginoo. It is an acknowledgement in every person anong nuka rin bibit-bitaning Diyos king kayang mismong pamibiyabye. Kadugurang kapatad king kaya katamong ebanghelyo, ining dindam tamo kaniting aldo, anyang i Maria binisita ning kayang pinsan i Isabel. At nanuing kayang mismong binitbit, enya mo binitbit ing kayang mismong sarili, nune binitbit niya naman ing hapong Ginoo. Delane ing Dios king kayang pamibiyebye, at nanuya pa ing dela na maliban mo king hapong Ginoo. Megdalayang grasya, megdalayang kayapan, megdalayang ganaka kaya, o megdalayang ganaka para king hapong Ginoo. Kadugurang kapatad, kaniting aldo nung nukarin, pag masosyan taya, ing kapiesa na ning kaya kayong patulunan, ing Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, iniya naman ning panagkat na kaya katamo ning ginutang Jesucristo. Sana apakyapusan tayo. Apakyapusan tayo king kaya katamong pamaglakbe, king kaya katang pamibiyebye, na sana po tang mumunta tamo ka rin pibade-bade, o makitag mo tamo ka rin aliwang tao, naning mo munang akakit da kaya katamo. Akakit de sana ingapong Ginoo. Kaya pinsana po tang akit da kayo, o kaya naman po tang sisikod da rin aliwang tao nga da, dispo nga da. Dispo nga da. Sana akit miyake kayo ingapong Ginoo. Sana pakit meke kami ngapong Ginoo. Sana akilala miyake kayong Diyos. Sana pakilala meke kaming Diyos. And this is the reason why we have Mary. Akakityo po ba ita? Ining rason nung bakit makaninita mo katas paman nalawe king indong Beren Maria. Bakit uling king kayang larawan at king kayang mismong pamibiyebye nanong pepakit na. Pepakit ning maluwalas ampong masala kaya katamo, ing lupa, ing wangis, ampo pa ing mismong kayapanan ng Diyos king kaya katamong biye. Kaya pintutuya po yung sabihan ng ning miyangubiyeng Pope Francis nga na, you can never call yourself
as a Christian if you are not a Marian. Aintindihan niya po ba ita? May ayawos inke kang sarili, bilang metong a Kristiyano, nung eka naman makayindong Beren Maria. O siguro ngayong sasabi kanya kanako, amo ngayo, o tatas yun naman kanya ng indong Beren Maria ngayo. Gagawan tani namang Diyosa, ing mismong Beren Maria. Bakit mo po ingkutang ko po kaya kayo, ninuwaring minunang megparangal king indong Beren Maria. Sige mo po, nino mo po yung minunang megparangal king indong Beren Maria. Oh. Actually, ang king santong kasulatan po, at suya po ini, inya ay may arili. Nino ing minunang megparangal king indong Beren Maria. Na? Nino ing minunang megparangal king indong Beren Maria. Actually, it's not even Jesus Christ. At suya ini ketang katuglong na ning ebanghelyo nga iti, ing Magnificat. Nga nang sasabi pupurian ke, ing Gino, akakong talapagligtas, uling belik dane, ing kayang maluka nga lipan. It is not us. Aliwa naman po itamo ing mumunang magparangal king Dong Beren Maria, ing minunang memye recognition, and more than recognition, an honor king kaya katang indong Beren Maria, iti alang aliwa, nung ani nga pong Gino. Inga pong Gino yung megtas kaya, inga pong Gino yung menangat kaya, at ketang pamanangat ay ita, na anong papaki na kaya katamo. Lawan niye, tukyan niye, uling king kayang mismong alimbawa, ang popaking kayang mismong pamibiyebye, pakit ning masalese kaya katamo, inga pong Gino. Kaduguran kong kapatad, kaniting panahon tamo nga iti, iniya naman, ing pantunan daring sa bilang tao. People are thirsty for God. Kaya pinpocho ko keti, diba? Bakit? Uling thirsty kayo para king milagro, mau kayo uling king milagro, mau kayo uling king grasya, adiya? Bakit tamo chuketi? Adi mo uling magpasalamat ta king Birhen, at chu tamo keti, because we're thirsty for God. Burita yang akiting apong Gino, burita yang akilala nga pong Gino, bisa tami kamalalang maugnayan king Dios, king kaya katang pamibiyebye. Kaya sana kaniting kaya dawan, ini po yung kaya katamong daptan. Tukyan niya yung indong Beren Maria. At king pamanuki kaya, naning lagi yung sanang pakit. Yung papakit mo, yung kaya kayong sarili. Aliwa mo rin kaya kayong pangatawo, ira ring pamayagpagyo, karing kaya kayong baryo po, karing kaya kayong lugar. Nune sana ninong mamayagpag. Ing mamayagpag alang aliwa, nung ali ingapong Gino. Uling maniwala ko po, andyang numabiyang yeni, ingindong Beren Maria, aliwanan po yung sarili na, yung pagmayabang na eh. Aliwanan po yung sarili na, yung itas na. Ninong itas na king palageyo. Of course, alang aliwa, nung aling bibit-bitana, ating kayang pera ngalan, king kayang pamibiyebye, ating pera malana, iti alang aliwa, nung ali ingapong Gino. Now, the question here is this. Potang akakit na ko po kaya rin nga diwang tao. Akakit dyan naman kaya kayo nga pong Gino. Opo, tasasalikot na kaya kayo. Pota po ba nga akakit na kaya, potang akakit na ko rin nga diwang tao. Akakit de po ba kaya kayo yung kaya pa na ni nga pong Gino? Opo, tayong akakit da, yung kadokwanan ng kaya kayong pangatawo. Sana po tangakakit na kayo, nga dapin sanang sumabi rin nga diwang tao, Diyos po. Diyos yapin, at yapin kayong Diyos, uling kaya akakit kung malino, ing wangis, ing ganaka, ang popa ing mismong larawan, ning apong Gino. Talakad tap. Kareng balang kayadwanan, ing pakibat tamo, Gino, pakiramdaman mo kami. Gino, pakiramdaman mo kami. Paraking banalakapulungan, baning Diyos isundo niyang antabayanan at pasiknangan king pamaglakbena, kakapnuan king tetagan, pamisan metong ampon sigasig,
king pamipasyag king makapagmulala ng obrang Kristo, nga tamong manalangin. Para king katamong gobyerno at ring pamuntok na, ban mikatune lang kabyasnan, ban gawang programa ang makakayap at kapakinabangnan ding kekaldan, at ban mikatapang lang sumupil, king pamanako, king kabanning balen, at ing maging mumunadang prioridad, yapining kapakanan daring dakal, nga tamong manalangin. Para karing kapatad tamong mibabayat nan pauli ning kakaluluan. Danop, kayalan katuliran ampon obra, atuli ning kasakitan ning biye, manakit lasanang kasngawan, at sunlag parati karela ing ematat dang kapanayan, nga tamong manalangin. Para king sablang metong kaya katamo, lumalampasana ing kasalpantayanan tamo king Diyos, at mayakit iti sana karing balang dapat tamo at pangimot. At tularan taya sana i Maria, king pamanalig na king Diyos, at king kapamintuana, nga tamong manalangin. Para karing balang bansa, ban painggulutan daying pamikasama at pamikasira, at mitanam karing pusura ing pamisakwil kinggera, sigalutampong kaguluan, baling kapayapan yang manatili karing balang metong, nga tamong manalangin. Para kaya katamo nga natyuketi, at tularan tamo sana ing halimbawa ng Maria, lakwas na king pamipasyag tamo king ebanghelyo, kapamilatan daring ring bietamo, ban masabing tunay tamong deboto ng Maria, at talatuki ning kayang anak i Kristo, nga tamong manalangin. Para karing kapatad tamo, aminuna na kaya katamo kaya tiyatu, banking pakalulo ning Diyos, kamtanda ingalanganggang salana, at tamasanda ingalanganggang kapainawan ka rin king kayariana, nga tamong manalangin. O may pangig pa, pasalamatan da ka kaniting kayaldawan, anong nuka rin, kaya kami ang parangalan, ingindunin kaya kang anak, indong Beren Maria. Ipaniga po mi kaya ka, atok yan miya sana, king bakas ning kayang pamaglakbe, bang kanita kayan tabe mi, mas lado king mi palapit kaya ka, at mabiyasang tuki king kaburian mo, ngenit manggaman king halanganga. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap larapaning Diyos, igpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri ampon ni kaligaya ning lagyo na. King ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulo. O Diyos, sa ginumi malugod mo sanang dingusan, ingyang pangmikira kaniting kafiestan ning wana Birhen Maria, induning kapayapan at patulunan king maya papamaglakde. Alang-alang king panalangin na, mantabi sanang parati kaya kaming grasya mo, at kasaupan mo king oras ning kadipitan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ginuman tabi kaya kayo. At kaya ka Tas antimony, yoring puso yo, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat ampon matuloy. Tunepin karapat dapat ampon matulit, sukat ampon makakabos, sing purian ampon pasalamatan daka. Kapilan man ampon nukarin manoik pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Ampat king kaganapan ning panawon, pe pahayag me ing malambat ng makasalikot a plano ning kaligtasan. Ban ing mabido gayato, miyuman mi biyabiya, at mika kapanayan niya kang Kristo ing bayong adan, at kang Mariing bayong Eva, lintoya katataw diyan ning umpisa ning banal a kapulungan, ning mikabos a ketawan. Pauli ni ting kalam mo ing kabilugan na dedangan, kambyan ning upaya ning banal a espiritu, iba't ing kamumulan, misunduya ing pamaglakbe na papunta king Pasko ang alanganga. Uri nita, ikamiman, kambiyaring angelang pong banal, kakantami aking metong mong siwala ing dalit ning ligaya mo, kabang aming ang pupuri. Ikapining banaloy pating metode langan matampan na pupurian, uling king kapamilatan ning anak mong Yeso Kristo ang ginumi, at king upaya ning banal na espiritu, pagkalaman mong being sa lalayon pabanalan mo. Alakang tuknang mititipon king banal a kapulungan mo, ban kanita manibat king kaya salag ning aldongga king kayalbog na, ing dali sa daon miyang pangya king ikaligaya ning lagyo mo. Uri nito o Ginong Diyos, kaniting aldo king mitmong tulang pamanenaya, pagmasosyan miya ing panyatang ning Kristo mo. Dayon tatas minaring buntok mi, bantangal king pamangabos a malapit na. Inyangin ning aming magpakumbabang manalangin, padukubang pampabanal mo na king espiritu mo, reti ngay na daralang pondaraon mi kaya ka. Ban magawa lang katawan ng pondaya ning anak mo, Yeso Kristo ang ginumi, amen abilin kaya kami, king pagmasosyan mila, reting misteryo. At tatandanan mi pa, katitang beng mi pagtaksilan niya, kinwaning tinape, e pasalamatan ka at pinuri. Piraso ning tinape, dinwang na iti kareng disipulo na ngana. Kuna ni iti kongan at kananie, uling iti ang katawan ko, amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay baningapunan kinwaning kadis, pasibay pe pasalamatan akat pinuri. At dinwang ning kadis karingkiyang disipulos at ngana, kuana ni iti kongan at minum ko kaniti. Uling iti ing kadis ning daya ko, ing daya ning bayon po na lang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayampon para ka rin sabla. Ban kaya mi patawaran na rin kasalanan. Dapta nyo itiking pamigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Iniyangin ni gagana kami ang pamakadulong igpaing makaligtas ng pamailasan pon kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebi at ing pamaitas na banwa, at dahil makusadyang salubong king kadwa ng panyatang. Darami kaya kabilang kapasalamatan, iting mabiet ba na sakripisyo. Balikdan mo yung mitmong pakadudo, ingayin ning banala kapulungan mo, at kilalan ming midawang king biyan na din ning sakripisyo, ning kamatayan na, biriyan mo kaming misut keka. I kaming mipasik nangan king katawan ng pondaya ning anak mo, mikatmuan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mga Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sana maging metong mga langanggang daon keka, at papalirian na kaming mirakayanan king pimamanan ding banal mo. Muna kambening manabiren Maria, ay ng Diyos, kambiyan ng San Jose ng esposo na, kambiyan dingwan mga apostol ang pon maligayang martir, kambiyan ng Santa Ana at San Joaquin, at ding sablang banal. Pauli ng pamamilatan, damanalig kaming merinan kasupan, palampatan at kingarapan mo. O igpa, iti sana ngayon ng pangasot ni Keka, pasulungan ng kapayapan ng pon kaligtasan ding sabla, king mabilo gayato. Pasiglangan mesa na king kasalpantayanan ng ponugod, ing banala kapulungan mo, akasalukuyan maglakbeket king yato. Kambiyaning talasuyo mo, ideyo ing papami, Florentino ing obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, ding sablang susuyo king banala kapulungan mo, at ding sablang taway kwan ng tinipon ng anak mo para keka. O mo pa makadulong igpa, pakiramdaman mo yung panalangin iting pamilyang pinulong mong tala kadarapan mo. Dunusan mo na mga tipunan ding sablang anak mo, nila pa man makasawot. Ding kapatad ming mehang mo na biye, at ding sablang kaya kami matulat memo na ketiking yato. Malugod mo na sanang tanggapan king kayarian mo. Anong nuka rin kami manayang magkamit, lubos king ligaya mo nga langanga. King kapamilatan ng Kristo ang ginumi, aking uli na pagkalob mo king yato, king sablang bagay. King kapamilatana, kambenang pon kaya, kagumning banal na Espiritu, sablang parangalan po ni Gaya keka, o Diyos, sigpang lubos mayupaya, manggaman king ngalanganga. Ngeniking mit mong kapanaligan at lugod maus taking pakaring amanong tiro ng Jesus kaya katamo.
Ikabos mo kami king sablang Maroko, ikpa malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning pakadulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyos kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panay ng pangpag sa mi, king panyatang namit mong ligaya, ning talapangabos ming Yeso Kristo. O Diyos, sa igpaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol ng kapayapan lakwan ko kaya kayo, ng kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan ng kasalanan mi, ngunit pasan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo, at pamayapan ng panpisan metungan may agpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari, manggaman king alanganga. Amen. Kapayapaning Ginoo, mantabi sa kapilan man kaya kayo. At keka antimuri. Kitangin ning pamisan metong tamking kapayapan. Kapayapan po, kaya kongan kapayapan, kapayapan. Niyo'y Kristo ang kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yatu, nuwa na ring mayahus king apunanan ng kordero. Ginuwi ako matampang tanggap keka dapot yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, ing grasyang yatad na kaya kami niting sakramentong kaibat mi pamong tinggap, mantabi at manatili sana king kaya kabaning pamaglakbe mi ket isudip. Alang-alang kareng panalangin ning wana birhen, ning kapayapan at maya papamaglakbe, makapibiyabiya kami sana king katuliran ng panlugod. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Kaya katayang daptan ngening pamamuge king Birhen Maria. Ing ginuman tabeya kaya kayo, At kaya ka antimuri. bendisyonan ako ning Dios sa lubos maipaya, ing igpaing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa milawon ne, umaya kayo at bitbitan ning Dios karengadiwang tao. Salamat, King Diyos.